Fante Dokun, the Fante Doll, president for the Brothers and Sisters Association. Before Kofor Benchari atasa na onyasa makraba honum kezi nkruma the birthday na ochirema nkruma tasa na nka oye dam koside obetwam kwei na nka onya 116 years into no MP honum Emmanuel Amakofibo a wakokosisie kwame nkruma amozuliyom honum no into no onyasa makraba honum kra celebration back to back minye ndabapa bia and sister chilling no kodu okrom hon hair brothers and sisters okrom hon we serious yam fe baby sister bredo sister assume na am sister bredo na mjina na tasa me feel one star baby nkofo the papa reception was very great and the hona se no cooperating so obi e peda yin kase bia nya obeka just the mr afon wo feraze kakra one two fi we yodo ati so no no asamara nye na pay me you boy entertainment ho on komo na me sha no Lucy na hima video na mbelo wo pam on this atawale and obey woman crash Wednesday but before maka no asam kwakram da chone celebrating ma me kan sure do be the rapaholic no rebeljo wo Kumasi asante maye hey choboy hey na onya some kakraba you know it's not already your homecoming the only person on your yard know your homecoming Archipalago but Kumasi for nankasa no we so much twetwe because me you can say we ko pay Kumasi we dru ho you medino about on the 27th na artist a one line one up no ma say mo menyo ma kana 20 che the back to back oh no lo be the nampo nka ho nto che be oka ho 21 Kumasi Badwam weekend the 27th Rapaholic homecoming or to the homecoming Sarkodie na we ko pem mo tram ke we pem mo Kumasi ye hwe mo sima asante nketese na brothers and sisters wo honom no ye hwe mo so wo pay agba no wo ba agina do me enko Kabute watan landlord we ko pray mu wo se krom so no mu ye papa nti awe so ofiri ho awe se onye home coming na dede bia so tamo ho na ofiri bia no masa mapo nkofuru honom no obede be perform yo nkuma first na ase na atana na ohye na chere ofiri ho ana ko pray mu Kumasi no because the same matter opedo chem na atana na za obede mehu ate behu inti no no ho asamara nyin so be dikopo emu Kumasi onyen na Archipalago biom video bi return the papa o social media nyim za Archipalago origin was Sarkodie hozi but na obede or so Crip back in the days then you know Jay-Z no one task but in here millennials no na able to na relate asobu wo for na Crip wa the master no na emu no ndene obede ye moves ni kakra Kumasi na wo fa chi chirema shu wo share me pena me kasa me che wan sa na akwa shu wo chirema shu wa na obede sha o se da me Crip no fa ti no awo hwe obede na yembra ai jinodon na nanyu aja amo abrodo ti no oba na we bibie pere ebi atasa ti obede moves na ada na ina brother chili chirema mpo cho fa na comment na mbra ma ati na obi nka na mimpo na meken was mara alepem so mpo nko Palago Mufasa say welcome to Kumasi Sarkodie Kabute the mizin all on pena ona na chere why na aju no about friend Palago ejifo I'm loving the moves but you need to also but you needed some Chuck Taylors for this Crip walk not that Addidas superstar anyway good luck in your Rapaholic concerts and the pay bro for no why a man
why man is one fan chamati but say me chema also there or mobile akwaba bokumase na mbom asaw no resaw no Crip walking no oy ne fa papa now so no poboa na ode shaw na accoutrement no use no onyo no also do use so hwe some Chuck Taylors but obi baka da Chuck Taylors na nkasa no kra no ono nya bazi say eye Gen Z azimechi na men catch Chuck Taylors ase because here back in the days no e entertainment asa ono na ye use but one from poboa no to no mam e chede e dey ebo entertainment biara da mo poboa na we nyi bi no enka akata ni mehuhuro nti popo na yesa na yen try saka kreken na ahye some vest bi na uta ugu kwem another enya some big t-shirt bi na uta ugu kwem oh me ya bio academy of Kazi ko na kemisa entertainment man perform kra obia lamba no ko fu bisam sister dey bi e performer yes na converse I ready we be chuchu shine na ya ka krabo ko so na e fu se je to ka Crip walking no chare masa onye ndam na ebie ni why left ebie no e back in the day converse na converse ni na ya gbacho no Chuck Taylor's converse mi o ka say Ekins crash e bia chare o mema na ndo chechem na da mehu Ekins mehu ati into no Gen Z's sepeda ya Crip walker poboni yi me yakwa comments was Archipalago ken no ho because me ye ka ye ken obi chirema Archipalago why na do no Sarkodie nya breathing space binum su chirema obede na nanyu agye no podo hye ne mpoboa obi serew na why ku social media no wuzin today ya nti epeda ho na obodam zini awu chirema also he is right though wanted to say this too but though he chill no also no so as a small palago kan onye ya adwen but no na pop do ko but why then we forget Keboat no say the fact that I had to Google Chuck Taylor to find out its converse no in the slow papa achi over streets no do Archipalago achi was streets no do so no nyim code into no okay obviously that's not Crip walking, it's a J West Coast dance the mehu yatse yesuade de baby a nti no comments ya gada o Archipalago na asam no ka ken no ase nyi so ye J West Coast o so ye Crip walking no imagine as akwa the moves no ye in a Chuck Taylor converse nko be ye guy atasa nko be ye guy chin nti no menyo hwane ya adwen nti na America da wapaholic no Badwam maka cho da artist wo gudu do so shata wale bo ho Jackie wo ho ibi the marana Skyface be perform o se krom sikeni nso wo ho Kofi Kinata owodo Kweku Smoke owodo YP wodo Olive the Boy owodo Kweku Flake wodo Beat Strap wodo J Bad onso wodo squad no do so efia there's nowhere Sarkodie be show one efia ntodo nti efia wodo medical wo honum bi Reggie wo honum bi also for an slim kid wo honum bi and a slim kid or honum bi kwesi amewuga nso ka ho bi Kofi Jama Lalid last made no onye donzi squad no temu papa ansa no obede na ankasa landlord na ankasa nti no onya asem kakra bakra honum na obede me da ho agino obede ho obede na haza nde atom time ni nyina na obede we release nyumbi anyum no o chirema record no 5 years ago na mpo nke da nyum no mpo record nyumbi dem na we je kakra to social media da we enjoy 5 years ago nyumbi a or shana archives mu anyuma wa ya o release anyuma wa ya bi o mpo wie no ko hu da anyum no wo ho no we release kakra all yente enjoy na yemresisia yo no na mai no atasa was in chiamko the time 10 minutes ni na da chow fa Rapaholic 27th Kumasi ya bohe me ebotumi ayo na so no yenyim de Kumasi so mu twetwe nti bibia abokodo kama honom na away from obede no mama fa won international kakra ati ye wura Nigeria na say ye rom wo honom za
making sure the good news be honor for every African artist. Because me can say Grammys Recording Academy no newest member wa join here the video. Making sure what so because me can be bisa there. Grammys no kwa what the wa join no cheden. Every artist biara and obiara enyu mokrom ha de bia no. Na nyu sum kese pa hanye there. You know be jizin wa Ghana ha de nkotin. Obotum na wako jizin wa abrochi. Grammys no awards are ekwa abrochi ho na akra na cream de la cream so no na wajida ma awards no. To say enya bigger forget it Grammys. Iti for obia or Africa onya abrochi ho no no. Say wo bonizin do ombra na chede tough. Wo music e random space no mu. Enya the cream de la creams in the world no na nyu to zizi. Into no Ghana artist bi bisa na the biggest dream you don't pay Grammys. Na menyo ka say Davido wa friend wa Recording Academy no dam kofu won wo vote nyimpa won fa award no wen won fa am. Na Davido yenyim no wakrom ha dey no masa Davido support Ghana music odo he no papa nse no say Davido to me rombia oye he na nije because o ka hwena na wa kenua Davido in Nigeria nyize but yenye na Ghana ha onyim he na nyom onyim he na boys into no yenye mo bedem bia no beka bia ma he into no Davido enyen sana no kakra ma mete na ya basisia say Davido into no Davido enyen o chirma na nyu papa de wenye no opportunity no join no Recording Academy no so no Davido, congratulations to you and Ghana for yenyu adodo kebi ma he na ati entum na yen room cause we have the men atasa we have the men no asamara nyen na motuado me catch odan there me be celebrate Lucica the more than pa woman crash Wednesday mbazache no na godizin nana nyako abra sika the third hey masa ohima no efede ya where ohima okroma oye nice day ya na you know na say akuma say yase no akuma say kwemba na yi na ase no na yehu da Lucica we poi na na da no your hima Lucica musician wo krom ha de rapper girl no rap da na adwini ye adwuma na say ye shada hantin nka sana sister no wa for him as bill into na ye ntin nka na wala hwe mo se mo drop bass na oze akaka yo hime itum hu da masa ya na nyansa nkuti na ozu bukuro no and then we celebrate Lucica na nyako abra sika the third inyim na ono nyum na mo ba enu anam sambo mamomba kronkan ai te na yembra sika enye Ghana na nka ye Nicki Minaj nye o na sala na no mo plans man se menyo ka sei Nicki Minaj get out to baby ye woman say akoma so nkwanta wa santimema one queen mother inyi on numbers na abra one pay nana nyako abra the third nana nyako an abra sika the third Lucica onenyen opwe queen mother na you know dotiye na ase tino onenyo mame we fine girl pa o say Nicki Minaj ananom mama Nicki Minaj na maye kakre afin na da no kana no drop bass man how the best high is in way of the fancy doll the one more will so munyina ye guy am nisha one papa OPD mu producer Mark Weber and our directing am ya do ma ye basana ye Shalizi no chume akron